Guys, neulanya merpatinya roh isi dhoni tinggal kainu. Roh kuroi ngentan saputan, hana merpati lain. Gisa guys si roh ini. Jadi nak pernah lonrok sih ke. Lu pegah bakso milung abang epak merpati je kali lonrok. Tak pegak miak pegah hilung. Kekun baik adik nak pilih ke deh. Angka urung lagi ke urung ke rumah long ke. Jadi kan menansi tiba-tiba terus merpati rumah ke. Gedrok merpatinya. Alian gepegak mi. Gepegak mi kan sabah keluarga gepaju siro saga yang hana paju. Abang yang hana paju ke. Angka le gepaju merpatian hanya mandum kuasa Allah kan, tapi mandum kena penyebab ji ya. Angka le paju merpatian ayah ke meninggal. Yang lain angka ge ka sakit-sakit ke mana sampai inuhat.